Yes, nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Haciyemo iminsi rwose ndabyemera, ariko impamvu yari izwi kubera yuko nari mfite ubukwe bwararangiye rwose. Ubundi bwana Serge, ni ukuvuga ngo icyiciro cy'ubusiribateri cyo nakivuyemo rwose. Iwanjye harahindutse, ni ukuvuga ngo ndagenda nkasanga hari abantu banyakira. Ibyo bintu rero ni iby'umugisha, ndashima Imana cyane ku bw'ibyo. Reka turebe rero ku bijyanye na crypto. Ku bakunzi ba crypto twari twaraburanye, nanjye nari mbakumbuye, kandi Imana ibakomeze mwese aho muherereye, kuko niyo itanga ubuzima buzira umuze, kandi ibi byose ntabwo twabikora cyangwa se ntabwo twabishobora ubuzima buhungabanye. Rero amakuru ahari ni uko Bitcoin nk'uko murimo kubibona, ejo bundi ahangaha mu matariki 7 z'ukwa gatandatu 2024, Bitcoin nk'uko bigaragara yavunjaga 71,681. nuko Bitcoin yavunjaga. Guhera icyo gihe itangira kumanuka, ngira ngo izi candlestick ziragaragara, bearish candles ziragaragara, Bitcoin iramanuka bikomeye cyane, habaho reversal cyangwa se pullback, ariko harongera habaho ubumanuke. Dore yaramanutse iramanuka, Bitcoin iramanuka, iragenda igera epfingi ku 59,000. byari itariki 24 z'ukwa gatandatu 2024, ariko abantu b'abahanga bakurikirana neza kandi bafite n'uburyo barayiguze kuyivana hano hasi rwose ku 58,400 bagura, barayizamura bigera hejuru aho ngaho imanuka gatoya. Ni ukuvuga ngo Bitcoin ubu tuvugana yarongeye iramanuka. Ngiye kubabwira yuko impamvu z'ibi, ndagira ngo mbabwire impamvu z'impinduka, abantu barushaho kubisobanukirwa neza, kuko ndabizi hari abantu batari bakeya bakunda iki gisata turimo cya crypto trading na cryptocurrencies. Ni ukuvuga ngo iramanuka, Bitcoin nanone igera ku 53,500. Iyo 53,500 irongera barayigura nk'uko bigaragara hano, barayigura barayizamura. Ubu tuvugana Bitcoin icyo bita consolidation nicyo kirimo kuba ahangaha, ngira ngo biragaragara. Imvuze consolidation, reka ndebe ko nabona akantu kabigaragaza neza. Ni ukuvuga ngo iyi turimo iyi, reka atangira ahantu heza. Iyi wenda ntangiriye nka iyi, iki nicyo nita consolidation cyangwa se horizontal market. Yes. Okay, ni ukuvuga rero ubu ngubu Bitcoin none irimo iravunja mu 57,239. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri birimo biraterwa n'iki. Reka nk'abantu dusoma nkanjye cyane n'abandi bakunda iki gisata by'umwihariko, reka turebe bimeze biti. Ni ukuvuga ngo iyo ngiye kuri Twitter baratubwira ngo ni ukuvuga ngo Ubudage. Ni ukuvuga ngo Ubudage bwari bubitse 2.4 billion, 2.4 billion za Bitcoin mu gaciro. Bari babitse Bitcoin nyinshi, Abadage bari babitse Bitcoin. Leta y'Ubudage yari ibitse Bitcoin nyinshi cyane. So muri ano mezi ashize rero imaze igihe igenda igurisha Bitcoin zayo, izigurisha. Mu by'ukuri igeze kure. Ni ukuvuga ngo nigiye hano hejuru gato, ni ukuvuga ngo German sells 500 million of Bitcoin. Today they now have under 285 million worth of Bitcoin. Bitcoin Abadage barazigurishije, bari babitse mu bubiko, bari barashyize mu bubiko, barazigurisha ku rugero ruri hejuru. Ni ukuvuga ngo iyo ngiye ku rundi rubuga ruduha amakuru, hano baratubwira neza ngo the German government has resumed selling its Bitcoin holdings on July 12th. Ni ukuvuga ngo bari barimo baragurisha, ariko noneho
barabisubukuye donc babisubukuye ejo bundi kuri 12, bivuze ngo bari bamaze igihe n'ubundi bagurisha. Ni ukuvuga ngo hano baratubwira ngo the German government executed multiple transactions transferring a total of 200 Bitcoin across various platforms. Ni ukuvuga ngo baratwereka aho banyujije izo Bitcoin bajya kuzigurisha. Hari kuri Bitstamp, iyo ni exchange ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga y'ikoranabuhanga, iryo ni isoko Bitstamp. Hari Kraken naryo ni isoko rizwi rikomeye ku Rwanda mpuzamahanga. Hari Coinbase y'Abanyamerika irakomeye cyane, iri naryo ni isoko ricururizwaho amafaranga y'ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri uko barimo kugaragara, Ubudage, leta y'Ubudage imaze igihe igurisha. Hano baratubwira ngo Saxon, a German state, has sold almost all sized Bitcoin. They held 3.5 billion. Hano urabona ko bavuze n'umubare munini none. Bari bafite 3.5 billion of Bitcoin, no kuvuga ngo bari babitse Bitcoin ibihumbi 50. Umubare ibihumbi 50 bya Bitcoin Abadage nizo bari babitse. And are only left with approximately 300 million likely to be sold today. Urumva mu by'ukuri Abadage, leta y'Ubudage Bitcoin yari ibitse hafi ya zose yarazigurishije. Niyo mpamvu utakwibaza dore ubu bumanuke naho burimo burava. Ubu bumanuke naho burimo kuva mu by'ukuri. Uvuga ngo niba bari babitse ibihumbi 50, uyu munsi bakaba basigaranye. Uvuga ngo hano baratusobanurira ngo market sell pressure, imanuka ry'amasoko muri rusange muri crypto aho ryaturutse, starting with 50,000 Bitcoin. Ibaze kuba bari bafite ibihumbi 50 bya Bitcoin, urumva, bakagurisha 88.4% byazo. Ni ukuvuga ngo ubwo bagurishije ibihumbi 44,200 bya Bitcoin. Ibihumbi 44,200. Urumva ko basigaranye ibihumbi 5,800 zonyine kuri iyo wallet. Leta y'Ubudage rero urumva hari impamvu yari ikeneye amafaranga ibigenzi ityo. Ubwo rero abantu ntibakomeze kwibaza ngo iyi pressure y'ubumanuke mu by'ukuri irimo irava hehe. Nta handi dere barimo kuhadusobanurira ko ari leta y'Ubudage yashyize imbaraga zikomeye mu kugurisha Bitcoin yari ibitse igihe kinini kuva za 2014 yari ibitse izi Bitcoin. None ubu irimo iragenda igurisha. Urabona ko izo sigaranye ariko ni nkeya mu buryo bukomeye nk'uko bigaragara mu mibare, ni nkeya cyane. Hano baratubwira ngo on July 11 the German government Bitcoin wallet temporarily fell below 5,000 BTC. Urumva izo bari babitse zaramanutse zijya no munsi y'ibihumbi 5 izo basigaranye, after transferring approximately 615 million worth of Bitcoin to various cryptocurrency exchanges including Coinbase, Bitstamp, Kraken, Flow Traders, and 2 unknown addresses according to blockchain analyst firm Alkaham. Ni ukuvuga ngo ngayo nguko iri gurisha rero, yaba ari kuri Twitter mwabibonye amakuru ariyo, yaba ari kuri uru rubuga narwo ruduha amakuru ya crypto. Urabona ko babispecifyinga neza yuko iri gurisha niryo ryateye no pressure. Ubwo rero nubona ubumanuke bwarabayeho kuva hejuru iyo ngiyo, ngira ngo urabona mu by'ukuri ahantu Bitcoin yaturutse hejuru iyo ngiyo, ubu ngubu yaramanutse reba ahantu igeze. Ahangaha ni isoko rigeze ubu nona, aha ni isoko rigeze ku 57,200 kandi urumva niba leta ivuze ngo turashaka kugurisha, nta kindi cyakorwa usibye kuvuga bati ubwo wenda haze kuboneka abandi bagura kujya. Ariko urumva ukurikije ingano y'izo bagurishije mu by'ukuri na pressure mu isoko ntago byakabije cyane. Bigaragara yuko hari n'izindi institutions zirimo zirigurira bucece, zibika. Hari abantu baherwa barimo kugenda bagura babika kuko Bitcoin irahenda cyane. Ni bimwe
ivunja miliyoni zitari munsi zikaba muri za 70 gutyo miliyoni za 70 gutyo z'amanyarwanda hafi aho ngaho. Umva ushobora gufata ibihumbi 56,800 aho bitcoin igeze ubu none 57 sorry na 200, noneho ugakuba idolari uko ririmo kuvunja, idolari uko rivunja igihumbi hafi na magana ane. Urumva ko wahita umenya amanyarwanda bitcoin imwe ivunja. Noneho rero ikindi nagira ngo mbereke mu by'ukuri ubundi igiye kureba muri performance y'amakripto, iyi ngiye kubereka suko ngewe gitunze, ahubwo nuko ndebye kuri performance nkurikiye n'amakuru y'abantu b'abahanga. Ubundi iyi ni imwe muri crypto umuntu atagakwiye kubura muzatunze, umuntu atagakwiye kubura. Gusa irahenze rwose, guhenda ko irahenze, ariko hari abantu bazi Ethereum igihe yavunjaga amadolari 101. Ubu ngubu Ethereum ngira ngo uko ivunja abantu barabibona mu bihumbi 3 birenga. Mu by'ukuri Ethereum irahenda, gusa irahenda bikomeye, ubu irahenda. So urumva yikubye inshuro nyinshi mu buryo bufatika, yikubye inshuro nyinshi. So ubwo rero iyo crypto navugaga ni iyi yitwa Solana. Iyi ni crypto ikomeye cyane, iyi ni crypto ikomeye, kandi ntibizatangaze abantu turimo kureba ku masoko tugasanga wenda irimo kuvunja nka bitatu, kubera ko blockchain yayo ifite ukuntu yubakitse neza ku buryo andi ma altcoins menshi arimo kugenda yubakirwayo. Muri ecosystem ya Solana hari byinshi birimo kubakirwayo ku buryo mbese ni crypto yubakitse, ifite blockchain yubakitse mu buryo bukomeye, ku buryo imbere aho turimo kwerekeza izaba crypto y'ubukombe rwose, izaba ifite izina ku rundi rwego ruhanitse. So urabona ko hano baratwereka amasoko umuntu ashobora kuyibonaho. Kuri Binance wayibona, kuri Coinbase, kuri OKX, kuri Bybit ni isoko ryiza ku bantu bakunda trading nka futures, ni isoko ryiza kabisa, ubona ko ni sawa. Nta bibazo byinshi bizayo n'amategeko agenda agize, kandi urabona iyi ni nubwo arimwe muri centralized exchanges, ariko ntabwo ubona yuko ikanira ngo ikorane n'amareta bikabije. Ni ahantu heza umuntu ashobora kubika umutungo. Upbit, Kraken nayo ni imwe mu masoko ari centralized ariko akomeye mu buryo bufatika. Gate.io ahangaha ni ahantu haza amakristo mashyashya menshi cyane, ni isoko ritoya, ni imwe mu masoko donc nakita yuko atari manini ugereranyije na ziriya zindi nari mvuze, ariko rilisting amakristo mashya menshi cyane, menshi mu buryo bukomeye. So abantu bakunda kujya kureberayo izigiye kuronshinga vuba izo arizo, barebemo iyo batega bakagura bakaba bayungukiraho. Solana rero mu by'ukuri iyo urebye na chart yayo hano, iyi ni chart ya Solana, hari n'abantu bayitradinga biragaragara. Ku muntu umaze kumva neza ubwoko bw'ama-candlesticks, hano turi mu masaha ane. Iyi ni engulfing, iyi ni bearish engulfing nk'uko bigaragara hano hejuru. So umuntu winjiriye aha agashotinga iyi Solana, hari amafaranga yari atari makeya. Ku bantu bakunda, biba bisaba ko umuntu aba yikurikirana ariko umunsi ku wundi kugira ngo azashobore kubona opportunity nk'iriya, ashobore kuyibyaza umusaruro. So ubwo rero Solana dire nahigeze 135, ariko abahanga baravuga ko hari igihe kizagira tukayibona irimo kuvunja nk'ibihumbi 2 by'idolari imwe, kubera ukuntu muri ecosystem hayo harimo gushyirwamo ibintu byinshi by'umumaro mu buryo bwagutse bufatika. Rero adoption y'amakripto ku Rwanda mpuzamahanga irimo irajya ku rundi rwego, ariko wenda ibijyanye na bull run umuntu ashobora kwibaza ati se bull run mu by'ukuri iri ryari? Nkuko nabivuze mu video yabanje nubwo waciyemo iminsi, ukwezi kwa 10 n'ukwa 11 ni amezi aduhishiye byinshi byiza ku bijyanye na crypto. Iri manuka rero ushobora no kujya associatinga iri ririmo rirabaho na za regulations navuze zo muri Europe,
hari amakuru nasomye ngenda nyabasobanurira muri video zabanje, ndumva babihaye agaciro, barabibonye cyane cyane bakundiye igisata tubamo. Kandi ntabwo urumva iyo umuntu atari mu bintu njye mba numva adakwiye kubikerensa nyine, ubwo ntabwo aba bikunze ko hari abandi babikunze, ariko ababifitiye urukundo nyine bakabishyiraho umutima, hari icyo bibamarira mu buryo bumwe cyangwa ubundi wenda benshi batabonesha amaso. Muri ayo mezi nari mvuze haruguru kwa 10 kwa 11 nibwo umusaruro uteganyijwe ufatika, ni nabwo Bullrun urebye bizagaragara yuko ijemo neza, kubera yuko hari amatora dutegereje muri Amerika kandi ibintu bishobora kuzagenda neza, ndetse hari n'isoko rizahindukira mu buryo bufatika, abantu bazakomeza gukurikirana amakuru. Icyo nakibutsa abantu bakunda Digital Wealth Rwanda, imwe muri channel nkeya zivuga kuri aya makuru, ni ugukanda kuri like ndetse no kuri subscribe, kuko n'ababikoze barabibonye ko nta kintu na kimwe byabahungabanyijeho, ahubwo babonye yuko batanze umusanzu ubahesha umugisha mu izamuka rya mugenzi wabo binyuze muri iyi channel yitwa Digital Wealth Rwanda. Turi kumwe cyane rero nakagaruka, asante sana.